zvala te romane, gleda ponosno. Jako da nisam, a? To Bože uređeno. Ja nisam. A si, ti. Ma smo pejali stručnu kurijeru, nakon će šole malo pa... Ja. Josip. Ma nisi samo vas zvala te romane, svi smo koktejlsi. To Bože uređeno. Tatjana je nastavila opisati glazbenu scenu kao del kulture našega kraja, dok je roman stavio na kega druge koktejlse. Svi zijaju. Te romane miješaju fikciju i stvarnost, ne? Ja, imaš dalje. I željima, ne? Likovi su postaju svjesni toga da su oni u romanu, ne? I kaj se da onda najbolje događa? javlja se i autorica romana. A ste čitali prvi del 32? Ja sam. Fenomen kega treba opisati. Mikrokultura. Šole, bakule, klinci, spačke, gašenje svetla, takozvani live show, natjezanje ono kad trebaš dat mesta sa remi. jedva smo živjeli. Tatjana, koliko si knjig sve skupa napisala? 14! Čekaj, koliko? 14 do sada! Da se daće doda još novega. Hrvatske vrčari! Kupite film i kupite knjigi. Da slišajte Hrvatske zvučari. Hrvatske zvučari! Yeah!